O te e whatalo what, sa moe lau whawhaanga ili nei vaenga o le fiafi. O le aso tō nai i California, te pena ita ea o le aso pa ia o le atua ia ima. Mana tuna ua aso sa nisi. Ia ele ngata i tutonu o le tatu lama tunu o Samoa. Ia o tau i nisi vaenga o lo o aso sa whaatasi mi Samoa i le temili nei. Ia a o mātou la vai ai California i le malotele. Ia o whapea o na sori muri vai atu. O lo o mātou muri ta ia tu. Ia ele i o mātou i le aso sa. Lea whato a le la awhali tūla e ono i le afiafi. Ia o lisi ono i tūla ia e whato a mātou o riai ia le midnight. Ia wanga ia tuai le Ioe. Ia, le tatonunga Samoa le foi ua amataria foi fe au mga lunga o le asolo na tolu le nei o le tausanga o le aso to na ile nei. Ia o le urua i aso na ile na o le nei tausanga. O le urua i aso to na i o le vaiaso, o le urua i aso to na i o le masina, o le urua i aso to na i foi. Ia o le tausanga atoa. So o lo winga zilo ngai ato le vaiaso. Ia fto afa ngaso fule o aso na lua o le vaiaso. A le urua i o le aso lo na toru le nei ia i mato. Ia a le aso to na i mua mua. O le vaiaso, masina, malitausanga. Ia, ia le nganga whaafitai i le atua no le fu tatu. O te mumua lamo no whamaru watu tatu por kalamia na po. Ioe. Ia ina i whaale tōnunga o le paua i le matufu i bahenga ia ua pefa fuse i le tatou por kalambe na po ele o Samoa. Au i nei le matufasi ia puinada mafua tuaina whaale tonu ia le tatou e vai whangafoi mani mafutanga i le po ana po pi ua motusia whafu ai tele i o mata upu e motu tatou por kalambe na po. Ia e te lea mea tu e fia pai ai ia le tātou o nanga pitai. Ia e toe ola mai la, ia ua siria ma le i tū lātalu, ia ua le matango vi foi pe au toe angai melon po. Ia le foi ua au meia le nei foi ia so fou, le tai au fou, le mea fou. Ia tātou patipatia, ia le nei foi ia so ma lona tūra i mai, ia o mea foi sa tupu mai le tai au. Ia ma ao tatou iai le malama o le uponi sa matou le nei tu lalolangi. Te a le tu la le la awhatonu le tu la e ono ia i matou nei ia ono winga o le ua awhale tu la e tolu i Samoa ma au kilani. Se teimi whapena ia pe a whape tau sa o la utau matau atu. Ia, tato iai i le taimi lona pōngi sā ma lona manu mai o le fiafi. Vivi ia tu ia i lo tatou ali ia i o angelu ma wai i lunga. Au mai a le palea li i lelei ia whaapaleina e tupu awa ia whaapaleina le tupu awa. Ne ingalo i tangata e ua olai o le malaya sata atou iai ia whaapaleima i vi inga tatau ia wha
papa le tupu o le tupu au ia whaapaleina le tupu au. Ioe ia whaapaleina o oe o le tupu au. O le pule sili ese, o le pule au. Matu te vivi'i ma whaapatai atu I la ufio o awanoa le soifua ma le ola, ua matu o lia ma le manuia, le asolo na tolu le nei o le tausanga fou, lua ono. Whaangaso le solo mai, ma mou atu le aso, ma le aso. A o loo e au mai a pea taimi o I tū la fou, ia o mafutanga, o matua ma whanau, a inga, o wō mai e pele, ia au matou iai le amatanga o le nei tausanga, whaafitai tele I lo alofa, ma le whainga malanga umi o le tausanga ua matou whaatou whaatu iai. Ia o le lava ua matou tue wheilua I manuia mai ia te oe, I le nei afiafi ma le nei aso fou. Ia, whapea fou I ona whaangaso le tolo, o tolu, wha, lima, se o fou ina mai, ale nei urua I masina. Ia, a o le ngang whaafitai I lau fio no o lau tausinga anga li lei te o tu la fo inai lo matou ola. Whaafitai I le whaola tanga pa iana e saunia o le tongi ola. Le ia se isi ma whainon whaia se ia vanga na lava lau fio. Na e ui mai ai I le larolangi ala ia Yesu Kiriso, e liu tino tangata, na e maliu matoe tu manu malo ia ola o matou tangata ngasala. Ia, tatalo le nei po o lava singa, ta penanga o le aso pa ia atae au, ua aso sa nisi o le larolangi o loo no nofo mau wai o matou tangata. Ia, whaafitai ia wanoa, talaia pui o malu, urufale ma whanongolongo, whaitawina o wafionga, fola o lau upu e lau au whainga luenga. Ia, o patai awa ena, ia o no mātou whiangai leo I mātou, ia matulanga whapena, e mo teminei, whawhitai te le lava. Ia, e wala au lia ngang pa ia, o lau fio e fio maia, so swani e tautua lua le tautua ma le au unanga. Ia, mai au mafufonga le lei whaanganganaina, le vai o le tangata. Whaafonga fo ilo mātou tunuu, ia, maua, ia ni mea o ngā mātou te tala noa, ma whaasoa ia, vi ia lau fio, aile o mātou tangata. Ui mangalo mea uma, ta mai ilo swafa, manu malo Yesu Kiriso, o lo mātou ali I manu mātou whaola uole ma wala awai. Amene. Ia, ia le talitonunga sa mo le ua. Mai a foi ia le tatou taulanga sitia sa o. Pese atu le tatou pese, ia e. Pe pa ua fea le leo. Ia le meta ua ia maure vi inga le atua e a mata ai le tatou tautua ma le tatou aunanga ia so taitasi o le tautua me launa. Mana tu le na ua tu ua lotu po lotu a fiafi, ia po mai a fui fai ngato na I nisi vaenga o le lalolangi, o lea ua aso sa o tau. So ia lalo utatunu o le nafto a faito o na I nisi, ia mai ia po le toita pena I le lotu a fiafi, so le tasi o le mea. E te lea swinga le o whalongolongo atu ia I le tatou atunu, o e kālesia fo ia sa lua sauninga na lotu tae au to e lotu a fiafi. To te lea isi e la whanga o te wharongo atu o tasi hale lotu. Te le lope sako pe
ia o te tonu po le lava ua tatou anga I suinga ia. A whalua ina sila utala. Na mauri mawina nisi o tele o nuu fo ima fio ua tasi le lotu. Wale o toi esi lotu tae au lotu fiafi. Ta ilo ne te iua share o tau whaanono atu. A whai e iani nuu whapena. Ia on tatou mauri mawina ilea ia le a foi. Le whamaoni o le tala le ua pe on whaetuai whataro whatu ia pengi te vanga, shalom, serum maia, o la whai le tapui tea tusi upu sami, so umi o kousuafa. Ia whataro whatu ia AKF, whale tau, tanu mia, vai ena. Whataro whatu ia kalala sa tele, o local girls kenya ia. Pena foi mareko se yuli, whataro whatu ia tui fou, ia o sasa tani yelu. Pati le la ulu, whataro whatu o lo mafuta mai manu rewa I au kilani, whataro whatu ia orally seve, o fili mea le leito ni se nonna, ia, whataro whatu o paanga masani e tatu kalame, whataro whatu I leuso ia Petero Sanele, ia o lo o whapea foi o na io. Petero Sanele o whaisi umi o paanga masani, ale tatu totua o talavou, ngā tio, pena foi ia solo talo tolu fituiva, ia whatalo foi ia siolo senga paumuina, malo whaftai, o lo mawhata mai Salt Lake City, Utah, ia whatalo foi ia Tunia Seiuli, a Susana Lui lima tasi fitufa. Io o ngaule malie o kif manatu o ngaule malie mafuta mai I ue Hawaii. Ia papena foi ia Charlie Stellin atal fatu. O tau mai e mafuta mai YouTube whamole o whamole atu o lautou me alofa mole tatu tutua o le share, subscribe, ia mai tango I wale longo na ia whamole. A ele loa fai. Vai so walo la titi vai se mfai on o lo sauna tatu pokalame io I aso uma ia te taupuinai subscribe ia le tatu tautua ia o to tero tatu o vai atu fai mai auto foi auto YouTube channel so famun mole ia subscribe mai le tatu pokalame ia pe te Facebook ia share ia ma like I le tatu totua ma le au nanga io ia o te whatalo whatu fo ia le sina J6K ia e Moni Samuel ia le na tatu umala whatasi manisi ua le mwhano o wau ia le temine asotolu avei Peter Smith io ia whatalo whatu whamniak me tau sanfou ia te utou o iata fiturua tau tasi lo Rector Roberts tasi leota Ioane tunu mafono Roberts tu le tufunga. Ia lena e whatalo whatu ia le tatu tautua ma tatu o nanga Samoa o whea lava o lo e whapea na e wheloa I mafuta mai ai I le tatu tautua mai au nanga o le ne yaso. A whapena e wharongorongo me na po e te ia ua motu whafose I le tatu o nanga po ia na o te whamaru atu. Io e ona o le motu sia whafose I o le tatu pokalame I le po I le fiafi. E motu sia la. O le matitala noa tu male malo ia po se wo fo ia le tatu ia le fo isa tamo I le whainga palota sa rani lalo le whaamalu a le patutua I le atua sa mo tasi I tu malo vai maunga lua ia po le fionga ia tamale tai Mang Jensen o se one of the economists I tutonu o le CPA accountant o le whaiaonga I le tonu o le Universite o Samoa
te whaia o ngai maru fou i tūlanga tau accountant, me whapena. Ia, o le fuila ua iai mo meo komiti. A sa pia maua se maabanoa na koe motu whako se ilan matano. Na mafia tara noa i le uni la ka pia Samoa, lona tūlanga o lea la ua maua mele tala na. Whaua pena matano se mua, le ua mata o na anga i atu le asosio tamatuai ale manu Samoa. E tau whaise whainga ina ia suia a toa le poat. E la vea ai le teifono, e la vea ai le presidente, su presidente, ma le panel atoa o lea ua tau mawhai ia e society a tamatuai ia whaise whainga e abe ese umai. Ia toe o le tala matangofie ina ua nanga le sepi sa ta ua toe tau mawhai sisi toe pio sisi uni fou ia o le tatonunga na au mai. I lea o ngā langa i le mawhai o mea uma ia e lona winga toe titilo o le IRP ia o le International Rugby Board. Ia pei o inara tu te whatupeina ia atu i tam whaila sisi uni la kapia Samoa e ese mele ina kapilo whaingo ina le la kapia Samoa. E le work e lona winga e whaila stinga ino tatu a le mea mutinoa. O le ave ese uma o tangata i tutonu la vea ai male o lo te fono ona o se tala ina ua mai ona matala noa le ana po o le fa wina ma po kala mi ua motu fa fosi e pela o nei vaenga na pa ia le ma tala noa ia ona o tulanga fuila o le solo tua o le lakapi ale tatu atunu ia le ngata fuila ina ia tala no le merena ia ai na ia tala no i le taua o le meo le government to government o le tupe fole le se lau 5 miliona o lana mori mau e sa o le lei ia le whaatuetuai e leo mawhai fo ina sainia se vaenga tupe ai fo a tonga mfiti le lafto a manino mai vaenga le e leo mawhai na saini se tupe se ia vanga na wasaini le la uia le mari toi o tato toi la o Samoa le o lo fatatali ai le se lau 5 miliona le e le o mafai ala foi la fe mai le tala le li tamaleta o awea foi la ai le malo Australia ona o le tupele o se lau 5 miliona o le na manino mai le ma fatanoanga o tupe ele ni tupe le malo Australia o tupe taxpayer Australia. Meaning, o le iei matupe tangata o tatu i Samoan taxpayers la o pay tax to tono le malo Australia. Pai la le tau o le afuanga le nai le mai so se meo tu inga tupe whapea. E le mawhai ona iei ase either go through the government or go through a sponsor. Iei se me fole le act as a sponsor e go through wai le tupe ai mesi tupe tere whapea e le mawhaina o mai le malo anga i sa o go straight to the lakapi Samoa o the rugby union mana ia mawhaso e langa ua motu whafosei e se uma ia se toe maua sistemi le lei ia na whaangaso sora api o leu utango e a foi e prefatu le vanga lea ina ia langa o inana tu e tele i eile matala noa na po ia o le whaamalamlamaina ia maritau whai e suia le ia board members abe ese te fono ese ia lea foi ia le presidente ma le sui presidente ia ale la kapi ia ma le CEO tanta uma whapena e mana o mia the brand new panel members uma e whapena fo'ila i le te fono ia le susunga i atu le epa. O lana mori mau io e matua whaingatā lava ona o le tūlanga fuilea o meo contracts ia mapepa ta saini. Ia ai toi mosi mataini o mo peina so atu ma le temi fo'ilea na o avatu ai le tūlanga isia matou o sia matou so
faifeʻau suga o lona suafa o susuga a le sana peina soʻosoʻo atu i le vatoi ma laʻu molimau foʻi lele e momoli atu ai laʻu molimau ua te lē lava i lona toe sauniga o se taimi o le vaiaso lenei po le vaiaso fou ia le toe sauniga foʻi o lea auauna tāua ia pei la e motu faafuaseʻi le matanoaga ia o le matailuga tonu i le talanoaina ia o mamolimau e agaʻi foʻi i sia foʻi i alo le atunuu masalo o susuga ua latalata pea i le ono valu ono iva o lata le fisifulu ia le matua ia e matua mamao ia maua e matio atu totonu ua tamamatua i susuga i totonu o le autele a le atunuu ia o lea ua faaigoina o le manu Samoa ia se taimi la pe atoe mo se mavano ia ona toe talatala atu lea ae maise lava tulaga tautupe ua faina ai le iuni lakapi a le tatou atunuu e pei la o lenā ae manaia ua na fesili i ai ana pō ina ua motu le mapokalame ia o le se lau 50 miliona lea ae manaia la siana faamalamalamaina e leʻi o sesē le afioga i le liʻi palemia e sa'o ato'atoe 2% ia le tautaofiofi o le li'i palemia i lona o lana tala lae faitau mai e le o nā fo'i ma le laina le va'ai atu Australia i le gata o le pa'ū o records results o le aulakapi e Samoa le titi ale se tatou avanoa i le World Cup le la'asauni nei fai Australia le ngata la i le pa'ū o results le anga ia lona ai le foi maua me Australia e le o tūranga le lei le whaafoina o le iuni la kapi e tatu atunu so i leo se mea la e ono la lawe malama Australia se lau 50 miliona that's a lot of money a lot ele se te mai tupe le ngalan tatu o whaatalonga i vai ma tatu whaapea atu nanga le foina te tele mai ei ar toina tu le pa ma whaapela na tala e tuai loana e sainia tupe o contact sa o loa i whewhoi ia Australia pei o le latest na leo te manatua na whai ei le manatu to ina a tuai loa na saini e le la uli po al malietoa le tupe po le whonga le li palemia o le atu sa o loa na ia anga i le malo Australia sa o tupe lea anyway ia e toe tele se taimi e whao wai ia le tala noa ia ma le whionga ia tamaleta i mea taulaka pi ia pe atoe maua seavano ai mesera i le toe filifilia o ni taitai o le iuni laka pi o le mea pito sili ana taua le ua manino i le matanoanga i le o iai se mafufau o le malo Samoa e toe create se si new union no e mamao i se tūlanga whapena mai le o iai se plan B whapena a whapelo e mumusu i o ese na whaideo se si uni e o iai there's no second union a rugby union in mind so far ele ai ma se me whapena o iai ia pe o vaenga na tau ai ela le taimi o mumua e whaua waile matana i le vaenga le nā o ana le ila i le taea lea ua i lunga ua so o ai lalolangi le taimi nei i le tala o fofongia i le li presidente ia po le taitai o le malo Venezuela ia o le tangata o President Nicolas Maduro ia malona wharetua o le First Lady o Cilia Flores o lela ua mai api o na lila tai au na pu e whaapangotai nai na ua ilunga uma le yasi si o toe ona o le whaapenga tāfu i o le taita Venezuela ia ele ia o atua ia fita militeri o le malo nei bu e sa o mai
ia le lau ai tutonu o le whapipui whatari ai foi ia ona whamasinonga. Ai lunga o le whawhita uli o le alii I mea tau whala au whasaina. Le ngata o me tau whala au whasaina. A o lona whatau ina atu export. O mo mea tau weapons. Ioe. Ia na o le whatauina le li o mo meo illegal weapons. Ia po mea tau ioe e le whatangaina. A ua whapea le li e le ngata o meo whala au whasaina. Au whapena fo mo meo illegal weapons. Ua pius whaima alanga tupe a le li. Ia pei o le atua ia e develop le malo. E whapea fo nisi o le malo. No? O le natu taitai ai. E a fo e lese taitai e le. So to tele ala o tangata Venezuela o fia ina ua capture le malo Amerika ia le latu teta ai ai foi tangata Venezuela o lo te ia Amerika le mele o fai mana tu foi ia ua ele titi pe o le tangata vai temi o push le foi na tu le na pu e mai ai le tangata foi le o ai foi le na o Panama o ai le ngota tai ia sau ya Osama na sau na pu e mai vai temi o le li tamauli o le li Obama yo temi Obama na pu e mai ai ia Bin Laden Osama o e fo ile Saddam Hussein yo o temi Bush o le li o e fo ia pe o tai whawhitauli o le lalang tama whawhitauli ia alua la tuta malo o Donald Trump pu e vai mai ia le president o le malo Venezuela ia e te lena faina o nei mo me o a foi o isa o Noriega Panama e a foi te lena fianga o nei me o le fala o fasaina e le titi ia le fianga o se malo ma se tunu I le meo o le whatangaina o whala. Tasila le mea e whaina, le tai le o le malo Venezuela. O lona whaatau ina atu o mo meo whala au whasai. O le aisa. Matua I ngā whala au, ia o malo te tele nei. Ia ele I tele a I se pito. Ia le whaatonuina le li o Donald Trump. Ia o le vaenga au se tasi o vaenga au le malo nei. E pe tasi al na o le mea o loo pe I whai ai le malo tele o Amerika. Ma wha malu e malu I ai e mapu I ai le lalolani. Ioe. Ia mese lava I le vā ma tunu whawhita au. Ioe. Ia. Ba ai fwela le tatu toina. Ia le tatu toina. Ia papastui. O le nifo tuli manu o stui le malo Amerika. E tau iai ala ma stui I tuinga lanu lea. O le titee. O le titee I le afo I le malo demokrasi. E fie support e fie te le tala noa I le atu asia. Ma tunu le komenisi. O le natura na o le tatu toina lea. Ioe. E matua I le fia le toina I le malo Amerika. Papetu te o to sa ile to le tele o na porkalame. E le ai ma se temi speak pe talk highly ai ia le toina I le malo tele le nei. E always say e negative alan tala noa. Ioe. E o fo na ia Donald Trump. E matua le fia fia ia tatu toina. Ia api o le talalata maile na I le tūlanga o le pu e whapangotaina o le presidente o le malo Venezuela. Ia ana li la le tai au ia ma le la ua tuina atu I tutonu o le whapipui whatarinai ia se teni ia e tōla robinai ia ana solitu la whona foi ia ma tūlanga whapena. Ia
pe ona i tala whaateia nā o le lalolangi. Ua me se me o lo woso atu i Venezuela, o lo woso atu i Nicholas, o so atu i ia o lo na to o lua tamaitai o Cilia Flores. Ia o vaenga ia sa moa o pe o tala a mata ia ua tatala ili tau sanga fou. E malia soli a mata le tau sanga fou i le a fou. I le tele le mau ngasu. Greetings, praise God for his continued blessings of Day 4 program. Prayers and blessings on you and family. After tele Matalena Siusa, thank you so much. Yeah, after mole. Fatar mai famani e foi tau sang fo le ngata ia Matalena tatou o malava o le lava tatou tele e pepe mea le tau sanga. E le i tai le tau sanga na sianta mai minoi ia ma sianta mai tangi vule le siona leo. E le i tai. So e fia famani ia le tau sanga fo. E fia fa pele te vala au le loko. E te no funi e fa vala au mai i le telefoni. O le limon o lua, tolu fitu limon o lua, tolu walu, fitu I balima. Ia e mori ai ni o walo faanga. Ia tau sang fo, afa pete no patu I fafo, masamo. Ia whene walau mai I le messenger. Ia e se peilau tupe, ia walau mai le messenger, ale si ufonga o le tai au fo. E mori ai ia pe afa pe wa mo nei tai au pe mai ni vai aso ia o tau faso solo fo ina matua tau sanga e mo termine ia o te sanga fa manuia tu pe ia le tau sanga fo ia I tatu uma o lo fai ona mafuta mafilo I mai I le nei vaenga o le tutua ma le au nanga Samoa. Ia o pe ona I talana o te lo lefto o avatua ea uia na ua leva no tō whaitau ai lunga o penga te langi o lunga o TV o lunga o Facebook so se mea in every avenues o me tau news o me tau ua leua I lunga o mai tala lea I le pu e whaatangata papango taina e fita o le malo Amerika ia o le taitai o le malo Venezuela ia matuina tuloa I le tulanga whaafalipui. Ia e pei o le tulanga le na Samoa e tāua e amatani ai le tātu tautua ma le au nanga o le nei afiafi. Ua luatu fo I le nei tausanga e le whailongaina e le meo le ola e le tangata loto tinga e na te le whailongaina le meta o le tausanga tuai ma le tausanga fo. E le there's no barriers o tangata nei e le eise matua le aia se tua oi o mo meo tangata e tinga le loto. Na te le whaitawina which one is which? La tu te le faina la tu whaitawina o ai le tangata le ale numera o le ale foi numera e solo atoa I le vai le tangata loto tinga io e na te le whaitawina le meta o le tausanga tuai ma le tausanga fo e solo atoa e na te le whaitawina o a fer Christmas o a fer le po le vai wanga io e na te le whailongaina le meta o le pese o le lotu no foi la long fese lotu ma le ainga ua tar se fu ma le lua le po ia po le ua ia so le tausa fu to ale loa to inga tangata ispela ko inga menga aisia o ina ufitia tatou le meo le loto tinga io ma le loto le fia e iai le mea o loo le nofo le leima nofo file mu le mafaufau e matua I le ai ma se tua oi o tausanga lua o lima
ma le lua olu ono. E solo atoa i le vaai ani tu inga tangata. Ioe. E mea wharana te vaai i lunga e te vaai tu i sau whaasala launga ni newspaper le ale observer. E whaasolo atoa so sa Christmas Eve e le malolo. E sau whaasolo atoa news after news. Ioe. Breaking news o le ala watu inga news e sau. Dela e iai e isi ana vilana au mai ia le tūlanga fu le salope tu te silafia ia sieli fo lea o fiusi kuka. Ia le fu whalau iloa mai le fu newspaper. Ia le 5 tango vale o le li o fiusi kuka le tatu te ia le lau silafia ia tama o le ele. Whapeka ika polan me whailoa mon me ole. O le 5 tango ese foi mare ua pe a whamtala o le ngoi. E whapeka ika ese mea se kangaka ese. Ua, ai mai o le taa vale a le tama i a fiusi kuka. His own dad's property, his own dad's car. Ia le lope na la tuas kuka i oso le taa vale anu pe na e whatau. Ia pe ke i vale vale a e to ina o na pe vala audio repo na. Ia pe na tupu pe le tupu. Alu vingo le tala. Mole le fua ta tau o le pepa. Pese a foi. Pese news. E whaingo fie o na teritunuina. Aisia. So le olo ka mai anga le ka vale. E po le lava malea. Ia. Ai e se so le ieto inga mea. Ale fato a solo na lua le nei o le tausanga. Ana nafi. Wana sawa na nafi. Polo wa iaso e a tausanga sa wari news. No. That was yesterday. No tano fonofo ale mo whapea. Ai foi sole a luaku nge kausanga sole. Ai foi a luaku le nei tausanga male a venga o mea. E se whauta i le nei news. Au mai wha breaking news e newspaper. Sole. Ia o tele loa. O tele loa po le ale tu ai ngā reaction na reacta ia le li o skuka. Ina what to newspaper. Ngā oi e skuka ta vale alona lava tama. Ia. E pi o nau whai atu. E pi foi o taitai. Tala tua tau sor ta vale la toina o lai moi. A ka alu wai po le asesi me foi. A sa foi la pe ke ia ko inga kolo leo. Ia. E ka ke ala kua. Ia. O la kunanga oso a ke ala kuile ki whakau o lai moi. O lai moi ko inga. Ia. A se vai au mai ala observa ni. O ke lo. O le sue au wala. O le mele iai o le anga isao i le feita i le au o i tangata e lango ina. Ia le whatuatua i le tua sa mo utasi. Ma le whainga malo. O le whailonga ina. O le uina na lau tala. O ne tangata. O le iloa whai tau le tua o i o mea. Ua solo ato o le iloa whai tau le lanu momu lan pae lanu liuri. Ua uliuri wha solo atoa le lanu. Ua le aise lanu viole. Ua le aise lanu sama. Ua le aise lanu momu. Ua uliuri pato i mea uma le vaai. Iyo. Po le ale lanu pae mai le vaai. E uliuri pato. Solo atoa me le vaai. Eisia a o ina ti ngā le loto. Pe ngā mea ia. Te vai mtua le iloa lava le me tau o le aso fia. Tua le iloa lava le me tau o le pō le vai luanga. Tua le iloa lava le me tau o le kirisimasi. O le tau sanfou. Sau fa solo atoa breaking news and newspaper lea. Ile na tō le tutilo iai. Ioe. E le i malolo le newspaper i aso malolo. Na sau fa atasia iale o newsa. Ma news fa le moni. Ioe. O news pepelo, ma news mo. O tele lola i le sikuka. O le sana tali mai. I le leanga e tasira i me mwhewhu i tatu ai.
I lalo le whaamalu le upule o le tifein. O leisi tala na au mai. Ele ngatala ina au mai le tala ale li I ale te tai o le tua mai. Na te well, em faita tu whangaina o lona te te. But to me, o lo o tam whai ai le fuito ina e whaaleanga ia le e whaaleanga le au nanga maritula I mai o le li pāle mia o Samoa. E nei tam whai ai e whaaleanga le tūlanga fo le o le tūlanga o le tite la fo le mele le tala le mai tite ai tangata I le afo. Oi, iata fo I o tangata ia le no drugs. Nga mo I mon me o drug dealers. Ia po le au pushers. Au to telo I la tau ia o tangata pushing ale mea. La te whatawina le ta o tatou o le au tūlei. Ia po le au pushers. Ia pe o e le fia ila ia toina. But let me tell you one thing. I am pretty sure. I agree. Ina te loa o le me ua misi o na ia whaia. O le matua ave o le focus atua ini whainga e tau fia ai ia tūlanga o meo fuala o whasaina. Peitai, he failed to do that. Anyway, na te le I whaia. Lea la ua tūle mai nei sau. Ua against le toi ina. I le whaalau I loa le na whaalau I loa ai whai mai le lato fui manatu. E le sao. Ioe, peitai. O sa I linga tong fiti. E mawhaina whetu na I le tūlafono I se whainga e tau mawhai ai ia tineia ni mea wā a fia ai le atunu. A whaila o le whainga fau lea, o le whetu na inga a le fionga le li pāle mia. Ma le ofisa o leo. Ba ai, toi wa ai te isi le tūlafono ila, ai whai se whainga ina ia o lalo upu leo o whainga. Lea la e ele o tatonu. E mawhai on tatu wai o whainga ia ua whaonga ele ofisa o leo e ala I le tua lalo ale li pāle mia. Whalau I loa tangata nei. Ia whalau I loa. O lona winga. A whapio o le ngā ruanga leo o la tau, they are the enforcers. Law enforcers. They enforce the law. O le pale mene the creator, o le tulafono, a o le leo la tu te avea le tulafono. Le ala ua abatu le tulafono. Tilo I ai leo. E leo ni leo fo I whapea a whaia tūra, le pare mia, oso, le ai. Le whaina tilo ia le official leo. A ngai I le tulafono, ma le mo o mia, le mea o lo o iai le mana o mia I le taimi nei, o le ale me le mana o mia, whai se whainga. A whai ua ngā le alu o so whainga, watu lea rate, latu lea rate ngā leo maima, au le lava e sauli po te li tai uma maina, ai li tai uma. Wai la se si whainga. E so ani I rates, ia po mo me o so whainga ia leo leo, o le ala le si whainga, lea. Whaalau I loa. Toa fitu ia tangata na ta uaile suafa o le fioanga mota. Le fuilanta tu wa ai na fea le media, ma fesiringia le fioanga. Le pilana tali me fo ia nisi o te lo lesi o tu faiono yu pati. Potai. Ioe. E tasile na o faia o ngale na sana vea le mato chemistry. Yu te aveli. Ia siri io tu faiono le yu pati.
na avela ye e pe tau te e nisi o le fioanga. Ele fa pentanga to la tonu. Ele fa pentanga to la tonu. Ai se yo sa ili. Ia ona fai tau tala mai fo ila ia le taita i o le por fai pule o le fo I tu malo vai mo malu. La tu te lango ina le malo I fai ia. Ma le department o leo. Ai la o sa ili po ai la tangata ia ole a foi o tau ala na le mele awa ana le pa la wilot nei no ma ingoa ele malanga langa I lunga no ma fioanga o masenga matai ai oso fo ia tu le pa male la tu foi vai tu tangata ia e la tu te ala tu te lo le ia le sa o fai ngane fai na mano but they realized they failed wa fail la tu le wio o wala ia ele tau ia so la tu ma fau pe no fai atu o a tu la fono oi e ma fai o na tatu fetu na il tu la fono ini fainga fe so ani ai ina ia tau fai tau fia ni me wa fai na ile atu atu yo a fai atu a pe no fai atu fa te inga fula fa pe fe metu la fono so ia luas futa sanga so ia le mele fai ai ele o work le so ia na la le si me fai o tu ro ta ile ta le tua na ta le tua le vale ina o fiu fa tu so ia so o le vinga la ta le ta le tua o le tu inga me ia fa lau I lo lunga yo so o fainga ia le official le male malo le pe o fuli mai ia le foi vanga le tua ngai pe ua esele la tu vai ele o sei tu fo le la pe o mai sapa sapai ia tangata ia le na mo mai I o sofa inga ma la tu fa pe me le tau ona la tu fa la wilo tangata nei a pe no fai atu o fainga ua tilo I ai le malo e mafai ai ona toe reshuffle faina toe tilo toe fai se fisu ia inga o tu la fono ia mafai ina ia surapo ia le fainga a ngai I le sa ilia o se popo mo mea ia. Aolona pona la o tatou tua ngai. E le o la tau fai e a ngai le malo. I se tūlanga e whatuku manatu ai tau fai e o mai against. E tau mai I tangata Samoa. E sa o la tau ai se le malo. O I le ta oto te leai I le whale tonu. Ioi. Ua lea I fo la se le la o sau to ina fai mai se I sini le fo la pepe se malato ioi ia ai le to solo muli le malo e le to solo muli ai le malo I le fainga o le fatuanga fo ia I le tatou fo I le palmia aua ne I fefe le fatatau aua ne I whaafewheina lau whaatatau ma au whaai unga whai. I le whaalala tua ngā mea ia. A ua musu via loe le nganga o le atua o le mea le tau whai whaale leia I le atu rungu. Do it. Ioi. Aua ne I whaafewheina le tō wha. I le wha malu atu o tu ngā winga tau whaaleanga. Ia langa le asisi me tatu te whaapunga. Ua umatu ngā whasa moe whaamutala me tau o le o umatu ngā upu whaamutala me tau o tau whaaleanga. Ana e sisi upu e whaamutala tau whaaleanga. Ana e sisi upu I tua atu ia whain whaanga. Ia utale loro ngā upu tau whaamutala I le meo le. Ia o hafui me pe whiololo ngana pertani e tele upu e whaamutala. Aura tatu ngana. Tau whaaleanga. Tau whaavalea. O le tau o aisi upu. O le meo le ioi. Ai o le lava o lo le whatoa a mata tau sanga. Ai whai in the very next day o mai e te mi oso maroro. Ioi. Ka ke ia le oso angi o se mea ia o le leader o le opposition no whapea mai ama. Sa unga tala tam. Mai ama mea interview o tuam whamtala mai. E le sao le me ua whai I le malo.
o le whaalau I loa o ingo, a leo te whai atu. O whainga, io o whainga ale malo, e ala mawhauwhau, e sa ili awala. A whapea o le teimi o tule e pana le soia sole, soia sunga. Ngā le soia, ele se a fui. There's no reaction. Na o le, ngā le soia, a o lea la ua sau le malo fo. Na o le tasi a le soia e lea ai. Kau e lo man mau kofu. Tau e lo man luar wha. Lea fo le winga la na tala. Le mea lea, o le wha lau I loa o suafa. Ia le la u tatu wa ai le te e o fioanga. Le la o sa ili mai mulinga fasalanga ale malo. Fasalanga no ma fioanga isia. Ma tau lia fo tatu o tu. Tatu no e se malo si o le mele mo le meo le fia. E musu te le tau balea ia no ma fioanga. O wala le meko ke baba ia. O le wha lau I loa. Se I whai ele fia tangata o tatu no ma fioanga ma le tō whawha matai. Ia whai loa ma whai ni whainga I tangata nei. E soa ni telela. Ia le aitia po mawhauwhaunga ale malo. I masini ma taifau. Io e soa ni tele ia pulenga ia ua whai atu e nuu ma fioanga. Ma pulenga wha matai. I nai mea ola ia la sosongi nai mea ola ia manai masini ia tau pio tulanga whapena. Tatu te wawai ai. E malie ai la wawai. Leitua ngai. Io la tu te leo tamu whai ea ngai ia le malo I se tūlanga e whatuku manatu. Ai o mai e tū lei mai le upu. O mai awhi mai sao. Lau lia malitoa. E se lau tom ta puna whai. E mo lia o tau I le tū la fono. Pea tanga to refresh I le whainga upu matala. E mo lia o tau I tū la fono. Ua o tau whasala lau ai ngō tangata e ai li mo lia li ma. Oka. Ua liu lo ia tangata umasoli I le whamatalanga o le mea. Ale whai atu. O whainga ale malo. Se tau sa ili se fofo o mea ia. Ioe. O mai e paure mele tua ngai e o mai ia nai manei le whainga nau whai e vai po le ase mea. Pena. Mea na li tua ngai whai. Ai leo mai kukuma, mai kupe mai supporti e tangata sol tu la whanui. O le ngata la ili na, o le si mea whainga le ua whaia I ele official leo, male malo. Pei o rates ia no, pei o rate ia no leo, po o so whainga ia no. Pau ale mea na watu o tangata, o whana, o weapons, o mo meo whala o whasaina, o tupe. Pei pauna o mea na ngata ai le ao maingo mea. An mea lua iai. Le la tau mwhai e sis ato properties. Belongings. Their belongings. Their properties. O le whanua. O le whale. O ta whale. La sis ato mea. Mai le mea le te whai atu I tatu te whatau ai. Nea mo mea whainga. Te peo ne whole le sui whainga atu mawha mai. Ioe. O whainga ese. Ina ia sa ili fofo, maua se fofo, e tu oi titi ai le fuala au fasaina, I to tonu o le atnu, e fesoso ni ai le campaign, le 12 months campaign, a leo, e le ngata ina alu per campaign ia ila tu fatino ina campaign, a nga lua le malo, I isi awala, ina ia tineia le mele. So mo au la ia. Ile sa ili fofo le whainga malo, e leo malo lo le mawhauwhau. E leo moe noa le mawhauwhau. Ea, sa ili a wanua ilea, le mea lana e tau ai le mea le system le maloni o Amerika. O le tau ai o le o mai o le whainga malo, ma mai le latu administration. Isia, ia whainga o fia ina I o ina manatu o le malo. Anto ngā mea la le tupu, o le tau mawhai atu le malo I awala sili e mwhai ina whafoia, ai te mai ai I a tangata le au whainga ruanga le malo.
Well, it takes time me tato te tilo ai ile meo le watu le malo fou. Ma vatu lana ia new administration te pio le malo le America, le system le America. Aisia, langa ile valere va ai le malo fou le fengo fia ia America, especially it's only 4 years a term. Nga le fata usanga o le presidente masui. Yo tu sala atu tu mai presidente e balu ona tau sanga. Masui, sui presidente. Ia ele se te miele ui ele foi la tapena le amata foi fa no na tapena ni spalot uma foi te mi o Donald Trump o ele to tu mai ele to uma ia te mi o Donald Trump e a to ele na valu i mele pe uma na valu to ele pe o le winga na tala fa pe to tu le mai le fast tasi lem ta po tona to e avi to tonu fa popo il constitution ile ngata o lea ua pasia ile vai fa fai e na o le fa alua lava no fo inga ase pale mia masui kasi na vai o le system le malo nei lua no fo inga lo no vinga se fulu no fo inga ile mfento silia tu mo se fulu yo ia se pale mia a tu lola i mane mele o le watu a le malo fo ma vatu le lato brand new administrations ia po tangata fa aulu ia nga duenga le malo na baile ia watu ale mea go through o le mea fa le malo go through o le mea le watu o le tangata e leak out ia information tasi le na va nga silin faita me o le leak out to information yo ia ai tatu te o le lava tam faile fenga le li pale mia ia male malo o lo tu le mai ia tau fofo ma di paule popolenga i umane le lima tau sanga o tele le te mialu i fo i tau fai sa ili fopo ia ai le ufa tino ina ia mea pe ona vatu ili atu nga paua tasi ale mea le malo se tau faleanga ale fo itu o te fai atu talo sia o kere lopo le asisia u fasa moa ile opposition ese mai le upu lo tatu fasa mo ina opposition o le tua ngai le ana fasa mo to ina le upu palangi opposition e fa ngai le upu fasa mo o le tua ngai la tu tia ngai le malo io e a tango le vai le upu anga a ngai io e o tu inga me fa a ngai o ila to e a sa ila o ferme fai le ngai ala o fe ngai ai there's a special place e fai ai le ngai ile o le mai fafo alanga i fafo i lalangi ile ngai fa pena o tato wa malo e ngai tu tono le falfono le atu e liu ai e mena alina ta o le no fuanga e li poi ai upu e tufa ai le tamao e lufi ai le tamao ainga o le atu e li poi ai upu o fe me li poi ai upu la a tala le upu o li poi upu o le atu o le me tala no ai ana tu la fono o le me tala no ai lea vaenga ma leva e le tala no ina lai lungo le ala tia tatu amiu io ele pona ia e lungo le ala ele fa pena fainga o mea tatu atu ele tala noi langa atu al fesau ele tala noi ina i lungo le ala mata upu ale tatu al melo iai ele titi te mi o le ngai ai tu tonu o le fale fono la vai ale pe o tele ina ngai fafo mai mal fale fono ia le na ole tasina ta ore si mea le wa mai ele observer mana tua fo i le la feito tu fa palangi le o me fa palangi church ministers and members of non-Christian religions in Samoa opposed Prime Minister la aulia de Malitole Watea Polate was met proposal to restrict religions practice don't fai fa Samoa tu pe o le e te fo la ia le tuanga i le mele
e te e tūlanga o lea me newspaper lea. O lea e whape mai le latou waiai whaiwhi au. O lotu kewisian. Ma lotu ia ta o non-Christian religions. Wai la tatu te tiro la tatu le mera usang. O lea ua au mai e nisi o whaiwhi au kewisian. Ma nisi o non-Christian religions. La tau te le langolango ina le mera ua pose le malo. O lea. O le tau fia o ekalesia ia non-Christian churches i to tonu o Samoa. Le whau mai e le ai tatia i pea, o le saulotonga, o tangata lotu, pe te lotu satania, allow them. Ioe, tusa o le foitua na o le melea, church ministers o le facilitelea. O ai la church ministers ia, langa e langu le fia observer. Na po e mai lata front page mai lata, e po e mai le fale o le matu e kalesia. Ioe, ai sau whalau e tele, o tai o kalesia kirisiano, ma tai o fai, o le ala o te fasili. La me au mai e fa pe, la me le tuti au mai e ma tau mai loi ngō fai fi au i e te. La me le tuti le newspaper la. La me tuti le taonga i loa au mai le me ma tau mai le atunu i ngō tangata o fai fi au. Se tilo fo iai ia le atunu, po ai la fai fi au kelsiano ia. Whaingo fie foi o na fai unga ale atunu. Langa ele le ata le na mai le observa. O le ata le iu pelisi liva le matu e kalesia. Ioe. O te talo sangaina foi matu e kalesia soli. O talo sangaina foi tai o le e whakasa, se kilo ange i mea ia. Ave se a o latu filfili ai, ia le fale le ipelisi le sekengari e ipeli ale kalesia. E au mai tu e fatasina mai lungo no newspaper observe. A sau ele utala le no fa palangia tu a fa sa mo ina tu bona. La tu te le la ngoloina la tu te i le mewa mai le fionga le pale mia pole fainga malo. Ia le te i le tūlanga i le talanoina o le constitution se fu mantasi le malofa ale tūlafan fa vai sa mo e toe talanoina ai le vaenga o le saolotonga. A leo te tau whaitau langa e lesa tu sulafono a peo lau tau whaitau atu o le winga o le tūlanga e saoloto o le saolotonga o le tangata Samoa e fili ai lana e kalesia. E lotu ai, pe uma i nā e ara i ele mea. Ai leo se a foi. E leo se saolotonga e fili ai le tangata i le tua i ngā lotu. E avatu i Samoa. So peo le tarosanga le tau whaitua i tarosanga i le tatou whainga malo. Se i toi sila le lei i le constitution po le tulafono whaavaya le atunu. I le tūlanga mea tau i kalesia. E toe mwhai na toe talanoi, toe liu le tofa. Langa ua o mai taimi whainga tā. Ioe. O mea o whaatua tuanga. Matauri e le taimi na o talanoa tua i le tūlanga o le mea o le Institute. Confucius Institute. O le Confucius Institute o le philosopher. O le tangata whai filosofia le malo seina years back before Jesus Christ. Ioe. Le whanau tana noa toi le lua tonu whātau sangata luai. O lea ua i tonu o le curriculum o le a onga le universite le tatu o tunu. Le mele le Confucius Institute. To tilo fo ia le mele. E tasi fo ia tu inga me le ngai ono a fia ai ma whaunga o tūpulanga whaia e o le atunu manatu. O tātou ai Samoa. E tasi alona whaavai na le Christianity.
se uma telo lotu Cristiano na Samoa e toi tia tofu lotu mana na doctrine lana o onga o le me fa mamafa ai tasi ale atua e tantonuina o le atua ia leo tatu ta ua le tatu fa ingoina o le ali le atua tatu o le ngoa ia Jehova ia po le ta le fa e le liu mai ele lenia nga i le afo nga i le e pelu ia mafeliua ia fasolo mai ngana Britania o atu le Britania ia mai le mawingoa God the Lord ai o mai tatu e foi tatu wingoa o le ali na sui iai e le tatu fo ia tunu e tasina cases issues e whengata ia na malama mai ia tatu tangata fa mai pe lanu tatu sui e fua o Yehova o le ngoa e pelu e whaingoa ai e pelu lato tu o tato. We have to have our own Samoan name. If tato te whaingoa ai the same God. Ioe. O le tua e se whaingoa ai. Langa o le tato te nono ina le upu Jehova. Tato aturola ia li liu ina ua li liunga e misionale manaito ina Samoa. Nara tu whaongai nei le upu le Jehova. Ina ua tupu le loma na malama le ai o le ngoa e pelu le foi na liu na o tu funi se wanga ia te mafai ia e no le upu yo ai le fela tatu o tatu whaonga le tatu upu o le ali e se ale ali foi le matura fale le a fa pe o le tatu te whaonga ina ile mo le baila ia le me te tau na ilo o le ali le whaonga tatu ali tura fale o le ngoa ali o le ngoa tura fale o le ngoa ali e pe fa mai pepa i matua tala o le fale o le tura fale o ia e fea ngai manga luenga i fafo matutonu tautala le fa ingoa e tatu le orator o le tangata tautala o le whailaunga tatu mai lo le tuspa ia e tatu tele o le upu tu la fale tele mfine a vese upu tanoa po le saunoa i le tu la fale tatu o la tuspa ia tatu te whaonga ina le upu fetalai e tatu tele a vea ona sa te fiu te su e tuspa ia tele o whaita o tofa pe me tuspa ia ona saunoa tuai leo Yesu ona saunoa tuai leo le atua e pe tatu whape fui o le atua tanoa o le atua saunoa nem fai au le upu tatu whaongaina o le atua fetalai yo e a fuesa le anga o le atua le tatu te chatonu iai o le atua ngalue ele se atua wha mai paipa mela na leina le tō wha atu i ina na tu sia e tuspa ia la tu te le o le ali ila le la ave le ali ila pe te wha langi ele au wha mai paipa e ave ta ue tatu i ova o le ali o le ali i Samoa e wha mai paipa a o le ali i o tuspa ia o le ali ngalue mena le tatu ave ele upu fetalai tatu te le avea na fetalai o na sau noa mai ai lea o le ali pe na sau noa toi leo Yesu i le motu tangata le mfai e le mfai o vai lai o tau tamu i le ata mai o le i le ata mai o le e ari i keni fai mailo grandson grandma is the kai we saw at church ia le na piolo winga na le tala sa mo i le taua ia au langa to tele o tangata na faitio i le toe li wina tu spa ia ua fai mai po le le fe au a Samoa na la to li wina i le ngo Yehova au issues ma ale ia ele mana mai o to inga manatu rai e tupu mai ati oe o le fia pupule o le malama o le mafofau o Samoa ma le sui o le ngo Yehova pe ele malama mai e ma ale mta puia e na o fa atata na e ruale o te tala noa i lau whaifi au
po ai, po le patele, po le sea, po le epikopo, po le ala. E rule te tala no i pe equivalent sila whalongo ila utala no atu. Ia male mele ai e uto vai. Langa no whalongo longo i le launga ale whaifi au. Ia te musu e tau le whaifi e kalisianga le whaifi au. A o le kalisia o te le uloa po le full gospel po le assembly. E whiawea ia u ia le na uwa ia ilunga o langa na maa tele ali keisle le isi o lea. Ua le ana le atunu o Samoa le upu o le atua. Ua o latou suia ai, na whangai le to ina le upu le whai mai tuspai. Awani e whaopopo, peto ese ni meo le afionga a le atua. Tō pe ua out of context, e whaowinga ina. Ioi. So le taua la le mele pi e whaiamanga i le utala no i le mele. E au ngalo tanu no pia te o porkiki. Ai link la i mea ia. Lenga e le ia sisi mea tatu te whamaonia i porkiki. E le tau te le whamaonia i se kusikomi po se newspaper. Tau te whamaonia i equivalent le ai wha porkiki. Martusi whaavaururi. So le meta uala na Samoa i molo tau sira fia. No u whalongolongoa i le whaifi au na. O nofo rau whapea. A whaifi au na onga le lei. E te taurana manino. A whaila e le o si whaifi au na le lei son na soi kua o ina. Na matua i le fia whaifi au whai mai e o si mai mau tu spa ia. Pela le si mau le no whai atuai. O lea. Ele awane i o tātou whapopo peto ese. I refer i le mena i le swinga o le lo minga o tuspaia o le whangaina le Yehova au whanga le li. Ia ai le o watua nunga o porka lame a tonu e anga fo ila o se vaenga o porka lame. Ina ia tau whamanino ai ma tau whapula ai le vaenga na manatu ai ta maore kalesia. I le tu le va ai wha ioe le va ai wha mtap sisili e taua. Leanga na o tu fo ile ngana e peru i tu tono e leni. A fo le leni e no upo e peru. Pa ngala tu ngana e whengo fieni malama. Ia rena, pui o le vaenga na, leanga le sau i le vaenga o lotu. O te tarusanga ina la o e ka le sia i on taitai. Se sila ni lo minga le ale observe. Ai au le tu mati le tila mai o le ata. Ioi. Ai sau e mat whaupunga ngā church ministers and members of non-Christians. O fasili. O ai la whaifi au ia te e i mtaupulea. Lea la tu te langongo ina i te tonunga wha. La mele, why don't you name? La mea tu te le wha au mai. Mena ilo ima meo tusi tala tau whawalea. Tusi tala tau whaleanga. Ioi. Ua au mai lo le tala. Au mai o whaifi au i o le fioanga lea. Musu au mai le fioanga whaifi au ai. E to fia lava whaifi au. Au mai. Ina ia va ai ele lau te lenga o le karisia po le ale karisia yanga whaifi au lea ua latu langango ina i tui ngā mea ia. Sei whaise ngā ruanga. Ai le na le mai pu e mai le ata o le matu e karisia. Soli. Siu kai kaso le ruka va ai tu so le e sau le headlines mai newspaper. Ai tu mai le ata o le matu i le ata i malu. Eo. Ai te tau foi la i tatu por whailau tusi po le hao le tatu karisia o au whamone mo. Sila ne i mea ia. Leanga ele longo le lei ele ele whapea fo ina lau whainga longa le tatu tangata lotu. Tatu tatu te tau e pele ia i tatu le karisia. Ai awhata sina la whapea lunga i. Langa tasian mena tu e lunga le ata o le whakasa. O whaife au e whakasa. Ioi, i la utango le interpret ma whaawinga wa le ta ua mai ngō whaifi au male ngō le lotu
e tu mai lunga le ata o le farsā o le faifea o le whakasa. Ioi. O le pau ale o la ua ngani. Ioi. I taitai o le kalisia. Langa ua o le tasi le lua. Fe a vea i fo i le siari na o i fo i le ngorisi i le no foma mai o taitai sa o le taitai o le metisile. Le ala no for tangata nei ma create ia le fo ia le va o i kalisia. O i fo i ngore li. Mai fea. Ioi. Le no fo mai fea ma taulangi taitai o tatu i kalisia. O tatu taitai na o i ute le ao le malo. Ma fai e le ao le malo. E a vesi tu le epa. Ma taitai. O le fesili. O ai taitai. O ai taitai o le whakasale nga o i ute le ao le malo. La me le ka umeingoa. E ko ke o whapenga whabalea le whafunga anga le atu. Le li lea. Mai fea. So o la ua ngani i ta i o le tatu i kalisia e whakasa. Ioi e sa e tate manino ma malama o le sistema tatu ele langa ngofie i meia. But ese taimi. Ese mea. Ina ne i toe si i atu lo tatu wa. Ua mangoto le ngafo. Ioi. Ina i toe ale i atu lo tatu sa. Ua mangoto le ngafo. Ioi. Taua na. Lenga o ele titi pese tu le epa. Pese mai fea. Tiu manu matua. Ioi. O tai o le whakasa lea latu tena latu le i tua uma o mea fau le whainga malo. O puia. Ioi. Vai. E uia ina manatu ese wai ei fui fai au. O le tatu i kalisia. Latu te langolango ina, ia le hita pipi. Lea whainga. O le ai ata tau le nā. Ai o tau te tala noa loa i le mea e wha me melo i ai loto. E pifo i isi e kalisia. E langa lo manatu. E langa na ufasi umi o wha leanga tu lepa. Ma le tangata lo mai fia. Ia ta i ola e kalisia. Le ase me kasi o whaia ia. Le ai ma se mea o tasi o langa ia. Ioi. A le o toi wha manatu. Ta ia o le whakasa. Isi se lo toi mea ia. Langa upo la tunu. Lo tatu i toi ale iatu lo tatu sa. O mangoto le inga fo. O le lo loto io. Ioi. Ina nei o tatu whioti atu tatu lo tatu taimi o taitai o le kalisia. E tula i mai nisi taitai o le awhia ngai mawhainga tā. O tua inga ia. Ioi. E le la titi tua inga ia o whai. O te fesili la vauia. Ali mai fia. Se e tau mai luma o Samoa male malu le tu. O ai la taitai o le whakasale na o whai i te leo le malu. E ave se tu le pamare. Se i whamatalama. O ai. Aua e tau tino nofo ma whaaloto le anga le whaalongo o le tu. Pe ia ona pele ia te oela o i kalisia metu tisi. Pele fo i tangata lea lana e whakasa. Aua fia, ua loa ona e tau whaaleanga ta i ona nei o kalisia. Lau le anga ia isi e kalisia langa le a whaia e te mori mawina na utala le whaia tu Samoa. Ne whapea mai la ia le. Ua floa na whai, o man whaaleanga tu le e pata i ta i o le kalisia. E whakasa. Ai liliu e whoi tangata le whaaleanga. Ioi. Ma whapea mai le tala o le mele na tangi e le tai o le kalisia me tisi whai. O peini atua. O peini atua. Au matua sori pala i vai. E kalisia e pele foi o matou loto. E wha me melo i ai o matou mafofau mo matou tangata. Ai le whapea la o le asanga whai e pele mafofau. Po tui la epa, po ai. O le challenger. O ange, ki ange vai. Ta umai le lalangi. O ai tai o le kalisia no i uta i le ao le malo. Ma whai e whatonunga e mese oi. Watu te o mai whaloto le anga e whalongo le tangata.
au atu te whaaloto le ngaina, ai sea. Ia langa le ala pe o tau mai ai. E leanga le whakasa, ai le metis. Leanga le whakasa, ai le katorik. Na tupu ai lole whiloto lotoa i o tangata. Ai sea, so le o whea whale a onga na o ngai tatu. Eoi. E matanga. Su eni awala le vai. Le o atu le malo. E malama le malo le turafon. Ai au en sa ili whainga e fofo en whawhitauri. Si tau whatawhita whale titi turafon. Eoi. O la whainga. Ai le fauto mai whaleanga. Tu mai malango mai tangata ua moria whatau le mea to lango. Ioi. Yang o le whainga sa o ana rupu. Mo tau lango a tangata sol turafon. Ona o tau wita i le malo. Tau te ita, ia, ele le malo. Le o umana lau le pepelo tuilepa, le pepelo o le lipania. Ele o e foi tamaita i minstau tupe. Kasi le kanga kasili le pepelo. Kua ka ofu aso. O le minstau tupe, o le tina, ai lo lotu whaatasi. E sirwhainga tau i tui ngā mesole. Te no whamota ma fau. Pona ana tui ngā pe whawhiwhen ka pua e koe ngā kangaka. Tasi le kalesia, tasi le whaiwhiau e waia, tasi le teimi e o ele lotu. Tui le epa, ma muripona. Io, e kalesia whatasi. Tasi le whatasa e ele lotu ai. Si tatu, lono vinga e ela tu roles si fetau i numar porkiko, alumo ingi roles, ele fia va iris. Si tatu whauta tatu iai. Vai. Ole. Vai whalelei ka kou mea. Vai whalelei ria tatu malom, vai whalelei a tatu turafono, ma aua tatu te ora taura malama. O kaku ki ola kaura malama i le mawaise mea lelei. Ioe. O isi tangata, le whaila mai whaila observa. Le o umana fola mai lunga e le ni pale mia. Ma mai tu susinga ma mea. To avalu tangata na te tee na la to tu sia le tu si. Ma ave i le pano. O le pano le o mautino. Ioe. E to alua li. Ma le teine e to tasi. O le pano na le whaataranoina ia le afoi. Ia te fono fon whawai. Na to tolu lau. Ioe. Pellerini. O le tangaloa Eddie Wilson. Ia masita mai tai o Pauli Moana. O ilingua. Nesa tu ita ioe. Peo le tolu mena. O ilatou ia lo sa whai le pano. O ilatou ia lo sa whai le pano. Lea na talanoina ia e to lua li to tasi tamita. Le foi la o sa luma le o fai lo mai le fionga le pale mia. To vantanta. Ma o out for. To fa ele apply. Ioe. A le o sa lunga fa muina o papa o eti. Matau mawhai e tau atu, matau mawhai e whaasuka lona i tu malo, le ai au atu te vai mai whapena i ata, aua vai atu i au papa. Peu a mata ita lona i tu malo. Peu wha mata ita lona, le la sa ui lua peu, le utau whai o papa e tau atu i a whale ata muamua. Le ai sa u apply. Sa u apply. A le o ioe. A le o tatu whanonga uma e to a valu na mumusu e apply. Te. O lona winga. O to tonu re to a valu rei ei whaumuina. Po iri to a wha le ili apply. Le interview. Mumusu fo i o interview.
So ele temnina le to alua sui o ila to na apply. O ila ua na apply. Ia ma o fai interview. Ia lava la ua fai te telefone. O ila to mai le to se fulu ma to alua. E la vela mfamuina. O leo mai observa. O le sa famuina to tam fai fasuka na ngai tu mari e ai sole. Se no walu no apply. No apply. Io vai oi. Pena apply pena ya. O ele si tangata e lua pulo na te pulo o te ton benta o to ele fiona li parmia. E te pulo fa fai fia. E to pulo fa porque ki fa fai pule. Le la na nya mafuan fai atu se o la fiona ile famina. E si la ne na te pulo fa fia to pulo. Se fai ansa nga luanga ili tu tai. Toe papatiso ae ma toe le foi na vevese foi le au tala ia o tarsa ai sia na le fai atu tangata sa foi fia tu sila la tu ta sila ni tangata fai fia au ma kala pelo le ngai ke ofo ni tangata fai tu sale le ia fai fia au le man fai fia au le fai mela por kala me Australia le li o mafi o ringo e upo le fai mela por kala me tasi ni tangata te ofon fai na mai fai me o latou na tuua nga luanga le malo ina ua wala au vina latou e fai avele upo le atu tu sale le li le fai fia au le li le fai me por kala me Australia ma le li fai pula fala ta momo tu sale le le me ka ur ka fa valea ala e ka dua pulo lo wai o le wa umana declare le ai masesi o le HRPP na latu lango ina na to o ni tu tangata foi la na le na fire interview ma apply o pale mai taita o le sto se furu martolo ana uto e soto tasi ele o yese o famuina le lisi na mai le lipania le ai se me o yai le me le langa mai ni kan kaso na avatu ye fatu tua o le tai le leia la le o le tapipi ai sia langa o tangata sa fai fi au o tangata sa ia la ngai na upo le tu so le o mai kan kaso le o kama se sela ia le ngala ko o ngi le pepelo satan makua faia inga ia le pepelo satan o coaches ia satan papastui famuina malelile fai meia por kala me satan e siri le si tu rua le si tu tolu le si after tu fai le pepelo satan le si tatu vai la tatu mata tia ni fai ia la ku ngi ko fa la no atu na tala i tu malo la oi lo le tu malo lo te la oi lo le tu malo lo te la tu fa suka tu le tu malo i suka lo out and round le me ora te le ta pipi te fono tu te fa suka tu la te me tu so mali ele me tu uia na fainga fa pena na tu sale leia ia fai fi au to wa fai o tangata sa me de seri le Australia fato adu ese male Department Immigration ina ua tofia ia fai fi o fa ro non pokala asi sa foi la fai sa lunga fa pe mai o se e tau amata mai pior amatanga le na amata mai sta mo purutu mo le tu o ngatu nga o ka nga ka sole mai o sia ta ita po kala me mai le amatanga te le lo si pela me ta o le tu o ngatu o te lango ile penga malo o deso mai elo na amatanga
Le ai se taimi no fai atu a me tu atu. A leo mai la leo tangata mau mai whapolinga i le neutral. Ia wa o le whapalangina e whasamoina o le tu o ngā tutonu neutral. O a fia i le neutral. Ia le ma. I leo tatu wa i le tamai o purotu. Neutral, neutral, neutral. A whaasanga mai nei purotu ia tia ue whaaleanga. Ia. Ia o le taimi nei na o le heita pipi ia. Ia. O ala tu inga whainga tatu te vai tu inga tangata. O ala tu inga whainga tatu te. A leo te whai atu. Wau. O lea o wau fisoswani. E ilo right o te tala noa i mea whale anganga. I have the right. Mai whio lolo sia o vai whaamtau sisili. Ia. Whio lolo e le tiri. Ia. Te e mwhaiwhananu tana noa i mea ia porkiki. Eisia. Langa na o filifili. Na o filifili lunga o se vaenga e tūla i mai. E langa re tu i lalo o Samoa. Awa ana le tūla i mai nei whatuatua i le atua Samoa. O no tō lua le Samoa le malapapala e o i eile atu. Ia. Ele se tala e vanei le tala le whai atu. Ele se tala e vanei i ele i o tawhiawhia ua toe le whatatari le atunu i le case o whale alili. Le whatatari i le atunu. Te tauna mau se tali le vai aso le nei, po le vai aso fo. Ia, ma case sia pe tasia case sia sa mole e pe county e tula e pa o ina e down nai le whainga malo ma te inga. O le tatalo lea atula e pasa i lele ma le vaenga le HRPP. Tuaina o mai February se i lau le to i lalo o le to ono le whainga o whamsino. That's their dream. That's their dream. O le miti le o no nofo tangata nei. Ioi. Tuai o nau o mai. Yeah. Ioi. O le dream mea tangata nei, tuaina o mai le aso. Talo whae so le taitai o le atunu. Ei tui ki pe upu foi le atunu e whea lua i lei, ai le moana, le loloto le moana awa uma on aisa. Ai tari wha pe nā winga o tangata ia. E ta pena i o sa ili o le taitai o le whainga malo, ma le whainga malo. A ua vai atu. Ioi. Mea tau conspiracy theories. E le moe le lei le mafau o le ipa le mia, malana whainga malo. I awala e atia e ai le atunuu, ma whaatino ina ai lo latu wala awina. E le moe le lei mafau. E mafau sasa mafau sisipo, e mafau fea. O whaafewhea na au mai ni awala. E atia e ai le malo sam. E le moe le lei ai le whionga. E se ala le mele moe le parimia. E le moe le lei atu le siwanga le ilea. Ini mafau ini mea sili. E whaaleanga ai le taitainga. Ale la auli le mali etua. E le moea e le la auli le mali etua ni tausa ili i malana kapeneta e tausa ili ni awala mani me kokia e ati na e ile atunu ma fo i papita uli i mea ua lape la pea ile atunu.
ai le mo le ia tu le siwanga ia sa ilingo I a upenga matua ni a upenga po ai ta fai ia matua tito ia matua tito lava ia le fionga I le li pare ni so ese la kuinga mo e la uria io ele mo le si le me ta mo fai sa ili malo io ai le mo le si le me le ola o sa ili a upenga e fasiotia tu si la tu sa mo le ta utia o me io lo tu le io le me la le fai filosofia come si no fai filosofia fai me fata tali ungo fam si no fai filosofia ai sia e le se I malolo e le fai en fa pesi si tatu kiminia tatu kiminia se tu ia se ale o puale tatu te fa no ia ma tu tele tu o se avano ma tu tele tu na o sa tani tatu te ve ile pule ole le malolo io o sa tani ele moere fili io ia sanga le moe atu ia tanga to le sa ili melele ele moe ko msa kangiso ka fio la panga kai loa wa ma len fai mai Yesu satanie ina sa wia yo tu fa ka fi fa tu foi fa mai satani vai oi langa o Yesu la vai o Yesu ese Yesu ese vai o satan ile fa ke sa ku ngaro la ko ngam ko ikaro maru ya wa o to inga tanga ka fai satani le mo le lei te lama ele mo le satani le mo te lama I awala ele elea io ai tasia paua le o le mesa mo tatu te tuli loa ia e manu maluina I lau tatalo le malo o lo tu le mai io tau te tatalo I le malo ia loto te tele whiangai ma mea ai sili fo ni tatu tatalo I le atua I le malo ia moni ma wha maoni lo lato wola tau tua io rua lava mea na io o le tatou tatalo I le atua e alofangia le whainga malo ma le lamatia o lo lato wola I faufaunga ia ma le tatou tatalo I le atua alofangia le malo ia aua ne manatu ifo le tangata I lona lava lelei io aua ni manatu ifo le tangata I le atina e o ia ma lona ainga ia manatu ifo mata mai le taitai ma le whainga malo ato I o latou taulanga I o latou moe taulanga I o latou langa I lunga mea sili o mea o latou teu malu o mea o latou whaamemelo iai o mea ua teu ua manatu o latou o mea sili langa ele upu o le tatu o le taulanga o lau taulanga osi le na o lau taulanga osi le na la uli le mali toa ma le mamalu o le whainga malu o mea o tau te loe ngata I lau tau sila pia o mea o tau teu malu aua ni I o tau wha polo ni mea mo o tau ainga aua ni I o tau wha polo ni mea I leo tātou e leo o tau ni tangata na tau fia e wha putu mea aia o tau tangata e wha soa manuia langa tu te wha putu mea loa tasi ele unga mo o tau ainga
tau te leo whaaputua mo se rumanai o le atunu atoa. Eoi. E wala lua lava le tautua lau si ufonga o tai a fōu. A o foi no wanga ia tu tatu whainga malo. E a batu ale fe au sili o na longo le lei. E sili o na taua. Ioi. Ina nei telefoni tautala i lisi vanga. Ia ai whapeai o na lua fisasi fo i ia le tatou fo i o lo tula i meri foi. O tou o tangata lau tou taulanga. Tou te moe taulanga. Tou te le moe le lei. Tou te moe taulanga. Aisea. Ina ia maua ma faufaunga le lei e atia e ai le atunu o Samoa. Awana i whaia tātou matangata moe loa. Nanga e le vaenga o le mātou o malo o lona ingoa o lona ngauna o le moe loa. Eoi. Ia moe taulanga. Moe ala ala. Ina ia tū mau mai, ia tūla i mai lau tō wholafolanga ua ame i le atunu. Ua whatau uina. O ne ngalo sa moa langa o le alaba e ala langa e le wanga ia. Ana matutula i mai ua alu le kola. Ua alu le pelenga. E le ai ma se me ua mautinoa o nane. Na o wishful thoughts. Wishful thinking. Ai le se mea ua mautinoa. No, they never happened. Never. A o le miliona ua tupu. Ua taritonuina fo ila e le atunu. Ia ole na. O le tala o le tupe o le lua o ono. I le lua o lua fitu. O le tala, that's the regular e pe afua langa o lena alu le snap election. So o le tala o le tupe wha au. Le laiti ana i mea iau insert i e le tala o tupe wha au. A o le tala i o le tupe na fo i amatanga i amatasako ai tiute mawhai o le malo lea o lo tūla i martemil nei. O le tala o le tupe June 2026 to June 2027. O inala lea o te pai pele mele ina ia mawhai o na manino le tatou atunu. Ina ia mawhai na malama le tatou o wal whaavale aina i pepelo le se wanga ia. Ele whapea no fotu le malo le ai. Ele whapea na aina le whaingo ni mea wha le malo. E pasia le tala o tupe. Io e tala no aina le tala o tupe. E ave iai mana nutunga. E ave iai io e. A le tala i o le tupe whaato a mawhaina insert i ele tele o mea le na matau. O le lua ono i le lua ono i le lua fitu. Mo le sila pia pia e lo tatua. Moe mātana natu. Mana isi ta sinau. Wa moe alala. Moe taulanga. Moe mana natu e pe o le ngua o te maloa whea ana. Io le nā Samoa. O le tau o le nā. O le nei vaenga. O le isi le ua whamanino e le whamasinonga. Ile se me tau o se me o se tau o se afo ile mele le activate they decided not to activate the 10% right away. They don't. They decided to maintain le whaiunga ale whamsinonga mauarunga le na iai e ta oto le se 10% se ia vanga na ua uma ioi ua uma ia una mai fule io o le fe o le vanga le taulanga langa i mea leanga taulanga langa i mea ioi ia le vanga atu le pa mal tu vanga o le whangai ne uto ta otoa ia le vanga o le 10% i le temi tala whianga a o atu ala whatoa uma whamasinonga o le afo e uma le netau sanga o sau pe for example afa pe fto uma whamasinonga ia junior tau sanga for not this year ia o temi nafta activate it all depends ile afo ile temi e uma i whamasinonga ma cases uma ale vaenga ale o whamasinonga yo o le parota.
Ia. Lea ua vai atu. Ia o mataupu. Na o tapena iai. Ia o lea o manatu. Lea sasale ni ia o tō. Lea o tapena matu mo le matu o sa tai au. O te malolo tai au. Nei sa o kalame tai au. O le vai aso fou. Ia whato a hae umai. Ia le matu vaenga fo. Ia paanga masani. Ia e pe o si tamaitai o mua whanua. Tupai. Ia whato a matale lei le mapo kalame le vai aso fou. Ile aso lulu a New Zealand ma le aso nai. Aso lua matou ma le aso Asfareile. O le aso lulu a matou o le aso tofi le na Australia. Ia o le ma ua na ia masi le fionga i le ingoa matua. Le fionga i le swafa. Fionga le matua. Ia po le sunga ia tau ili chef. A pei chef tau ili. Aso lulu o le aso tofi na Australia. A o le aso tofi a le aso Fareile na New Zealand. Ia o le mataimina ma leota. Patoa e umala matupo kalamia i le vai aso fou. Pauawai ia mo le nifo i tausanga. O tele o nau e whaalavelapea nisi o minista ia e mesia fo le fionga le li pale mia. E le o maua sito o file mu le taimi le nei. Si i tau ngā loma e si i tau ia on tau sa ili leo sa avanoa. Ia e tate fai fo i male le alofa. Fai fo i male alofa ia i lato. I le fai ngofie i o lato tiute ma o lato fai. Ia a o le nā le tatu po kalame mo le so. Pa mo le mole. Like. Subscribe. Ia matango e wai le longo ngai whapa o wai le longo nai. I tutu. Ai le loa fai o e le tamapo le tina matua. Pai ane ini o walo. Pa mo le mole. O lo sao le nā le tatu po kalame. Io e just like. Share. Subscribe. Ia me umara whapena. Pa mo le mole. Lavana e te tutongi ai lau whala mono mai pawana sia me whai mai mua. Io e. Au manatu sa mo, ua lava lau tutua mo oe. O le aso, o le aso ia o le atua ia te utua New Zealand Australia. Me se tatua tu sa mo. O le fto a tauta pena i matou le matou a sapa ia tai au. Ai o le aso lava ne ia o le sapati. Tea ngai mani karisia aso fitu. Ia i alo foi ma whanau o le tatu o le tatu whatu tuaina le karisia sofitu o le so le latu sapati nei Amerika. Ia whamani atu le sapati i le awhai ngā ruenga o members uma o le karisia. Ia whamani atu ia lautu sapati ia ngai mani aso. Ai o manatu samo ua lavalea tautua mo le tatu o nangorine fiafi. Tatu tu e filo ile sungfua tatu malu lo tayao manuia tele la sapa i ole tua tayao ia tatu lo Amerika o territory uma kuam o tuila manua manuia la sapa i ole tatu ile so tayao ia mau fo i se avanoa o to New Zealand Australia masamo na talai ai pui ma pai to o malu ai tu ai u fale atu ia wa lau tu fa fonga ina o le upu o le atua ia ma viinga o le nei aso ai mo le nei aso i lau fionga i le pale mia ma lau kapeneta fai malu o tu fai loto te tele ma fa lango i le atua o lau tau muli ai fa umai lau po kalame au le fefe e fai unga. A fai a ni fai unga tau te sila fia e a fua mai le atua e manui ai Samoa. Just do it. Aua le whapapole ina i whapene. Te u fai atu ai le. O so vai lua i ai. O le ngor tatu o le vai whapafai. O le whatuatua. No winga o decision making se fai lunga o le whatuatua. Peto te vai atua o ni mea e ono whainga tai le vai Samoa. I te fai. A whapea o musumusunga le atua o whai atua o tu fai. Loto te tele e fai. Ia,
o le whaiunga nā rata tua, o te alofa te lea tu sa mo o lau tau o masari tu le e pa whaatai li o sua. O te whatu wha, whaasoi